biarlah seketik laiha halal nanaram tu kanyo abihan dia Allah beliau pak. Serupa kejadian yang kita calik kini itulah baranyo membuat tipu daya ya kan kini nyokan Allah nama kuasa Allah pak, bukan kita manusia ini. Mangko pacik lah kecil orang gaya awak sia ninik kita katumangguangan dua perpatih nan sabatang dek alui kileknya tibo dek licin cayo mendatang. Apa yang beliau katakan oleh nenek kita itu belum beragama Islam dia pak, masih beragama Buddha datuk ketumangguangan tu. Tapi apa kata beliau? Wahai anak kemenakanmu, bajalan lurus bakato banat. Kalau itu sifat yang dipakai ambana. Orang kan indah. Nini kita ketumangguang tu dulu pak. Kalau nyoba mau pakai, itu selesai nak kemenakan ninya. Aye janih saya nyolandai jalan raya titisan batu batamu pagulu dan cadik jalan pandai anak kemanakan berselisih bisa pahamnya menjadi satu. Itu dek bijaknya orang Guwalo pak. Orang Guwalo kalau santiang pak di pabawon kambiang jarimau ndak cekal. Tapi kalau orang Guwalo nak pandai sama kambiangnya Guwaloan catu alu setiap hari. Jadi orang Guwalo harus pandai. Ya kan? Kalau kini ndak sari dipakai orang ayah janih saya nyelandai jalan raya titisan batu tu. Kini banyak pantun orang sipicik daun sipicik pambungkui daun jelatang nan cadik mengelicik nan pandi membayutang. Ini bergeser namanya nilai-nilai keluhuran kepada nilai-nilai kesetanan.